Shuhuje mwebwe mugubwe kudukurikirana buri munsi hano kuri Karimagezi Comedy nk'ibisanzwe wakoze agaciro wakoze subscribe cyane no kuri twese reka tunonosore muri aya makuru ari gucicikana ku nkoranyambaga haba kuri YouTube n'ahandi kuri TikTok byacitse ngo umuhanzi wa mbere bita The Ben bamukurikiye kuri stage bamumena amaso reka tubinonosore n'inkuru yari imaze iminsi iri cika hano kuri YouTube bavuga yuko ngo The Ben yaba yatandukanye n'umugore we bita Pamela bimeze bite ugenda gacyo sigara bisaba kugira ngo ukurikirane ijambo kurindi kugira ngo ibintu bigende neza atanu kwa tanu reka tubinonosore duhere kuri iki duhere ku gitaramo cyabaye ku munsi w'ejo bundi muri Big Arena cha The Ben ngo bita The Ben yakoze ikosa ryo kumanza ho bita Bruce Melody kuri stage maze aragenda kwitayo challenge avunaguza stage akwitamo indirimbo nyinshi cyane nka indirimbo yamenyekanye mba nisindiye n'izindi zitandukanye za Bruce Melody nuko abafana abereka yuko ari mubi cyane uwo bita The Ben yageze mu gihe cyo kuririmba abafana barambiwe baba baritahiye uwo bita The Ben yasobanuye yuko nubwo abafana batashe akana gatego yari yateze uwo bita Bruce Melody ubundi ibi bitaramo nibyo bakorera hanze bigezweho nk'ibi ibi bikunzwe gukorera hanze y'igihugu mwebwe muracari hasi cyane nta mwabimenya bari kuvuga yuko uwo bita The Ben utwo n'utunyanga ari kubeshesha abafana kugira ngo bakomeze bamukurikirane utwo n'utunyanga ari kumenyesha abanyamakuru bo kuri YouTube kugira ngo batabitangaza ikinyamakuru kikamwota bakamusebya kandi yari yarigize tayiga The Ben yasebye ariko Bruce Melody yamubye yuko udusimba dutoya tutajya tumukanga ibi bintu biraherera biragenda gute nambizi reka twikomereze ndagukunda wokoze subscribe reka twigarukire kuri uyu mugore wa The Ben Pamela ibye bimeze bite amakuru bo kuri YouTube bakajije umurego bari kuvuga yuko ashobora kuba yatandukanye n'uwo bita The Ben byagenze gute byifashe gute reka tubinonosore nabyo nibyo tugiye kugarukaho navuze yuko nta kintu natazabaha amakuru gatandukanye kandi gazagabageraho reka tutegereze turebe bimeze bite byitwaye gute uwo bita Pamela yavuze yuko yatangaje ko afana uwo bita Bruce Melody kandi akaba bamubonanye undi mugabo barimo gukeza mu gakabare barimo kwihiringa ari kumusiga amanyashi gateye neza bimeze bite reka tubinonosore twigereremo reka tugeremo hagati turebe bimeze bite wewe bimeze bite The Ben avuze yuko ibyo ari amakabyo ari ukubesha bitigeze bibaho ariko amakuru utuvideo twarafashwe nimba bimeze bite ibyo nabyo nzi batarinda bamfunga ngo ube kanje nabyo ko nzamba byiza ukuri gatandukanye kandi reka turebe ibiri kuvugwa nanjye ari byo mvuga bita umugore wa Pamela nako Pamela akaba yagize nguca akaba yashwanye no bita The Ben ariko The Ben akaba atari kubagaragaza akaba ngo yikundira ubita Bruce Melody akaba yavuze yuko n'umwana wa The Ben ari uwa Bruce Melody nico bari gupfa nyaboneka utero Korebu nawo uri umuntu wanje kora subscribe share comment usharing izi video zigere ku bandi kugira ngo ibyiza neweho ubibona wenyine n'abagenzi bawe babibone amakuru nimba akugereye ku gihe ugomba kuyahereza bagenzi bawe kugira ngo ibintu bigende bitugiraho twese tumenye amakuru y'ibyamamare dufana ese tubifana kubera iki bibayeho ute ushobora no gusa reka twigarukire kuri uyu mugore nyakubahwa umunyamakuru uvugira polisi amagambo yavuze kuri abo bahanzi yavuze yuko bano bahanzi bose batanga ibyishimo mu banyarwanda yavuze yuko bose bagomba guhangana bagatera imbere buri wese akumva yazamura undi kugira ngo batere intambwe ihambaye cyane nyabuneka bakora subscribe ibintu bigende neza ntago tugomba gufana umwe ngo cyangwa bose tugomba gufana yuko nibo batuma umuziki nyarwanda utera imbere kurusha izindi kora subscribe share comment na kiganiro cyacu tukigirije kugira yuko cyenda hagiye kunyuraho live ukora subscribe live irakugeraho cyane kora subscribe